Pandat sudah siap. Tapi ane aja ke puro bocaro celeng. Lama kula. Cekala jani kau net bangun. Man kita cek selfie pemalu nih. Man kene cek siang dong idang yang ngelatong ini bu jam kudo nih bangun konek. Man kene cek bangunin bu nasinya bangun cek siam sana. Nyenyaknya. Ini petang. Weh, cai, kalau jani kau nen bangun. Hang awang umi petang ini. Pulas gen cai ini. Hah? Betang aing kan jene lo. Bukan marah jam lu lemah nih. Ini tiap mungkin. Bisa gak dulu kamen nih. Wih. Bungut cai nih jam telu. Ada jam dasar nih. Nah cai. Baik. Berjam dasar. Nang malu lo. Tinggalin lu jamnya. Aduh. Oh. Si maro jam telu. Nu petang nih. Not nyai nih tepukin tomatan jamnya tepuk. Ken main jamnya. Nih. Nih ya bangko. Nah cai nih. Beh. Bangke lah nih jam itu lo. Kadang menu semangan, kadang seken tepuk jam telu tuh. Ternyata jamnya lah nih bangke. Nana Jani bakal bangun lo. Bangun Bu Jani. Dan awas besinya bangun nah. Cek kesiam. Nah Jani bakal bangun lo. Nih bakal bangun. Nih dan bangun. Yang kalau maturan sing udah di ngewel gitu lo. Yang buka adane yang maturan tuh tulus. Ikhlas. Nyen jo tulus tuh ikhlas gitu. Ngewel. Nih Bu Jani kalau bangun. Jangan balik awak lang. Nih bangun. Manus tas. Awas 1 menit sing sur manus. Nih jang mutilasi cai. Bih, manus apa kok nih 1 menit? Capung keluhan manus. Ada aja mau ngomong. Ngomong antos itu.